إخواننا في فلسطين يقدمون أرواحهم وأولادهم كأضاحٍ من أجل دينهم منذ شهور، فما فعلنا نحن كدعم لهم؟ كنت قد تكلمت عن أضعف الإيمان في العيد الماضي، إن كنا ما زلنا نقدم رجلا ونؤخر أخرى بخصوص بيع وشراء منتجات عدوي الإنسانية والإسلام، يجب علينا الاستفسار عن وضع إيماننا. كل عام ومسلمو فلسطين بخير، كل عام وأمة Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bihayr. Filistin'deki kardeşlerimiz aylardır canları ve evlatlarını kurban olarak vermektedir. Peki biz onlara destek olarak ne yaptık? Geçen bayramda imanın en zayıf derecesinden bahsetmiştim. İnsanlık ve İslam düşmanlarının ürünlerinin alışverişi hususunda hala tereddütlerimiz varsa imanımızı sorgulamamız lazım. Filistin'deki Müslümanların bayramı, Hazreti Peygamber'in ümmetinin bayramı mübarek olsun. Ev beheyvaya birayim el Filistini ruhu zarok-i xwe diber din de kurban dikin. Ka me çikir diber wada. Laîda derbasbûyî min behsa derece hindik ji îmanê kirbû. Heger heta niha em kirêfirotina malê nemsilmanan da di dil bin, bila em halê îmana xwe pirs bikin. Eyda Müslümanê Filistînê û eyda ümmeta Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem mübarek be.